January ni som pakhat sang ni som ni pahnia missionary day loma mitam tak an phut suaw solai khan sial su rama van tuai na ra thlak tak mai athlenga Thenjol Police Training School a ommek Police Constable puming thansa nga chu an ramwa ana athian pain sa emo tin aka pala aka na hmuna hian aboral ngal he van tuai na thlen hun hi thole ni tlai dar nga vel ni in kumsom thum pathum mi puming thansa ngale athian pa pubilal ruat kima Thenjol model veng te chu sial suk ram Thenjol le sial suk inkar 71 ke matrangin ramlama sapelin an ramwaka heti an ramwa na hian tlai thim thet theta ruat ki ma hian na thian pa hi ramsa emo tin akap ta ani ruat ki ma hian na thian pa hi asa huat taka ka fuin puming thansa nga hi ka po chhon lovin amuna hian aboral ngalani arwang omna mun hi kham chhor do sang tak ni in olsam taka ruang lak theipo ani lova ke apo mei thei ani lowa wangin ruizen jong khomin an wai thla a chet sual pala vandoi olsam tak ani awangin film khurpo angai hlea anol puya chukhuk lovin chinchang thredeuten alak chuana an thoka ruang lak chu chung po hi arei angreng hle ani arwang an lak chu anu hian an kholam pan pui ngal thei ani lova thidan pa ngaya thi ani lowangin January ni som pani sang ni som ni pani kho en nuwa sial suk dam doina postmortem ani dona postmortem ani nuwa an khuwa thingsul tlang nuam pan pui ani don chowani ruam pan lok ang chuan arwang hi January ni som pani sang ni som ni pani chonudar khata pro pastor Emmanuel Vanlal pian chanan avui dona chung ko ayo in puminga pa pulal kiam lova namte chuan thu asoyang puming sang van duaina to chungchanga hian he thubuat sailai hian thubuai an thelu lo riat alani lovani tunga van duaina tokta puming thansanga hi pulal kiam lova namte le piroza mi te fa palezinga a upa berni in kumsang khajakwa somriat pakwa January ni som pakwa khan apianga an unaw hi pali ni in ama hi mi pa om chunani a duat po an duat hle kumsang ni pakwa November ni thum khan chuailo pari nen in nain fa pathum mi pa pakhat le mei chia pani an neya an fa upa ber hi mi pa ni in akum som pani na amang meka an milai hi kumko a upa ni in anau pang ber chuan akum nga na amang ve mek chawani anin nga na ber an pain akal santak te hi an laina dom hle puminga hi mani phak to ka koran bel mi ania khotlang tan po mitrang kai tak ni in YMA section OB te po alo ni to thina ni thian ngai na tak le thian kom thiam tak ania thian te ta na in pezo le thian chan tina tak ani thian chan thi ngam ril rupumi ani ama hi mi harwang tak ni in fiam na lama atui hle a football angai na a athiam thokhat le bok kumsang ni paruk khan government thingsul clear high school atangin metric azawa thingsul clear higher secondary school atanga Paul som pani apas le nuwa Frangbano College Aizola kalchun jomin harsat na rang awangin azir suak talawani jirnalama beise angin atum hlen ta chi alo ma se chung kotan eizon nalama thahnem angai hlea thore anei mi alo bok hun engamo chen chu bongkon brigade venga rem thokin anlo om to nge ama hi athem thiama Mystery na hi athiam zong tak ni in sa le thil siam turin an roi kwal na sa theile ani kumsak ni som pariat February ni hi khan Mizoram Police atan lang ni Police Training School Thenjola traininga kumsak ni som pakwa khan training chuakin PTS a hian post ngal ani a hewang hian Thenjol veng thlang than mol rota anupui fanau tenen puwan lal nga ka in nuai lo in an khosame kani chuwangin mi thren khatin Thenjol mi anga an soipo hi a om lo ran lovani puminga hi mitai ma le hlim thei tak mi biang biak thiam tak ani awangin police lama an ho tu te point an du sakle ani tinama hi pahuai sen akawatla ti tur chu atha theiang bera len chu tummi ani a kumsang ni som ni pakhat July thla a Mizoram le Assam ram ribuai in ka na po khan
Mizoram ta na huai sen taka raldo tu te zinga alo tel to nge ani mi hringdam thalai te ramsa emo intia kanin sai palawanga vanduaina athleng thin hi arun thlak tak seta tunai hian film khurilang chuan vanduaina engemaw zat hi apumpel thei nge yang tunai kumtam ral lawa ringot po ramsa emo tia in hai palawanga in ka palna thleng a om nuala nunna chan po an om nual nge mi hring chak thalai eizong tu berle chung ko khai ding tu te vanduaina to apoi bik zia kan thriat thiam angai midang te ta mal som na anei beisain kumsang ni som pahni nulama ramwa na sa emo in ti wangle chet sual palawanga silaya in ka palna thleng somtar langte ang tu poi kan soem lowang chu pakhatna kumsang ni som ni November nili Laidar nga vel khan chia tlang khomi thian dun ram kal chuin ka palin amuna kumsom thummi tlangwalal sang zola puzo nun sang late fa pa chu aboral ngal chanchin thara an pon danin tlangwalal sang zola le lal sang ate hi sial hau khokong lama khuai la le sa changin an ram kala khuai an lak ma a sa an chang chu lal sang a chuan a thian pa aram kalpui lal sang zola chu ti pal thila wangin aka pala amuna aboral ngalani panina kumsang ni som pakwa December ni som pakhat thimhlim khan champaya po sa emo inti awangin thiandun lawin kap palto bok zayon venga khosa thangte a kumsom thum pani mi chuan a thian pa champhai zai on venga mi nen zote le tlang sam inkar kero luinara ratlan anchang duna fitlikar dan leka an omlain anin kap pala an silai mu hi khol zial ni in munle muna silai mu adar sar man lova thangte om dinglam panga hian silai mu pali tangin Champhai District Hospital panpui ani nuwa phorchu ania anunna an chanman ta hlovani pathumna kumsak ni som pakwa October ni riat khan West Phaileng Bethlehem veng om pupa zona chu a thian pa Simon thanganena zolterama ramwakin vandoina alo thleng to bok pupa zona ram kalpui Simon thanga hian phone a ken lo wangin vandoina a thlen vele zual ko turin an chet sualna tanga nai bernia a riat pumangai thanga ol pam hon thlama zual ko turin atlan ngala thlama lo om te hian janda rukle achan ve vela in lam hi be popin thil om dan an ril ta ni chanchin an riat vele police te ba ka din tharle Bethlehem veng YMM member te chu arwang la tur hian an kal ngala arwang hi khonai tuilang na bula an muta ani pupa zona hi a ombora silai mulu na omin azak nuaya atlang ni inalang a thian pa chuan pupa zona hian lungrap balina tlua a silai puakri ka riat rualin ka en ngal fata atluk pa in oi kanu ka inti palti bak chu o achu alova ama po chatur aumlo ngal ni ina soi tlom ngai ten atrul anga an buat soi nuwa in lampan puyania Bethlehem venga a chen na in chu zandar som le achan via an thlen puya arwang hilumen ani nuwa atuk jingkara West Phaileng PHC postmortem ni in William manita ani pupa zona hi kutna thokmi patai male ko rana in mang takania aloina West Phaileng Core SWaya conductor ni in rongbol na danga po atangkai na tho lok le ko ran ban poimo takhian anupui pilal din puile afa paruk akal sanani palina kumsang ni som bakwa February ni chonudar thumvel khan lungleile haulung inkar khuwa mausena inka palna lo thleng to bokin pek ro puya chu jasilal du sangan ka palin amuna aboral ngal akap tu jasi achuan sachang turin kakala thing buklo chelui lui chu sange mi ringti chian nan kan fai fu ka min chon tu aum si lawa zonga ni ngei don hiti in ka kap tamaya ni ati vandoina thlen thu hriat ani vele mau centralai te chu ramlama tlan liamin ruang hi an hloma lumen ani nuwa atuk pathian nia William anita ani pangana kumsang ni som pariat December ni som thum pakhat zanda rukle achan ve vel khan mong tlang khuwa thian dun ramwak chu a thian pa in sa emo ti in an lo in ka palto bok
athi don ti a hriatin a kap tu pa chu kap let vele in atipal tu zo khian nun na achan ni in champhai special report a tarlan alo ni to bok parukna kumsak ni som panga February ni som ni pakhat khan na la na avan duaina alo thleng pal to bok pusilal nun zira puchiar puya fapa na lan tlang nuam veng chu anram wa na khuang pha kong sai liam kon thlen ma dewa aram wa puin alua ka palin na lan dam do in pan pui ani lain a hliam tur lowin zandar sarile achan vela aboral van doina tokta pulal nun zira hi a thiante sang bon thangale punun khu matenen sangal be tumin an kal hova pusang bon a hian sunhlu lei hai fa in leya tangin achanga tlai thim thet theta punun zira chu sakhia moti in aka palta ani punun zira hi abek aha pui zona silai mu pani aluta a honga mukhat alut bok damdoi in pan pui ani na in a hliam tur lovin traivak lo nuwa aboral zuita ani pasari na kumsang ni sompali September ni kwa khan longtlai AOC venga khosa te chu ramsa emoti in anloin ka palto bok longtlai AOC venga thian pathum ngeng pui luya ram rek te jinga pakhat chuan a thian te pani chu sa emoti in aka pala van nei thak takin nun na chan an om lo lo an thian za ho hi sapel tura kal an nia jingdar sarile achan ve bor vela sapela an chuak chu an thian pa hian a thian te pani chu sa emoti in aka pal tamayani aka na hi musepani a an pani hian an malpuya silai mu hian a fu ve a pakhat zok hi a chona a fu nuala pakhat dang po hi apuma silai mu hian a fu telbok van nei thak takin hetia an chet sual na hmuna hian mobile signal a lo maya kholam an be pop theiani hetia kholam ne na anin biak po nu hian a hruai turin an ma nei veng AOC veng atangin mitlom ngai som sari vel le thingka atangin mi som ni vel an thok chuaka anni ba ka hian veng rang atang po in mitlom ngai an kalnual bokani chet sual to na hmun atang hian janlai pel dar som pani le minute som panga vela motor kong pui thlen puin longklai district hospital a phur ngal annia silai muin apuma aden ti lo hi chu ngai tu om lutuk an om lo hlo an van ei khop mai parian na kumsak ni som pathum November ni som pani khan lunglei bul zo tui tlang rama thing semim char tura a thian nu ne nakal pi zo muan pui zo tui tlang chu an veng pa tho sa changa lo om lal hriata zo tui tlang chuan sa emok ti in akapal silai mukhat chuan a chaldara atleu zongin afua hei hian a thluak a khoi deuh ni a hriat ni in a khel le ana ka aluta amal pui veilam ru atliak bok Christian Hospital ser kona enkol ani nuwa azan la in aizol pan pui ani a atuk jingdar livela aizol lutin civil hospital thlen pui ani a anun na an chanman ta hlovani pizo muan pui hian fapali meiche pathum le mipa pakhat anaya anau pang ber hi kumnga bor vel ani akapal tu lalria da hian re omti in za thla ka ti hle a in thiam lo chu atrap reng bok hevan toina thleng chungcha ngai hian lunglei police ta chuan khati lai khan thu buai siam tumin ma an la a an siam nge arin ombok pakwana kumsang ni som pani zun ni khat khan bu chang phaya silaya wanga van doina alo thleng to bok pushing luai ma nga chuan aram kalna ama silai ken ti puakin a in ka pala scholarship dam doina enkol zui ani nge pushing luai ma nga hian ulbun silai kengin sangal nu achuya nala tol thluin a silai ken chu a thlau puaka among tambora silai mu hi alut ni in an soi somna kumsak ni som pani August ni som ni pasari khan islungdara safamemo inti awangin thiandun anloin ka palto bok tlangwaldar mingthanga islungdar chu teizol rama sangal an channa a thian pa lalram lianan sangalembo tin aka pala kapo chon lovin amuna aboral ngal darming thanga te thian dun hian sangal pu ka tom chu anjima sangal chu alo zuang chuaka heti lai hian darming thanga chuan a channa alo son sia a thian pa lalram lian a chuan an sangal chan chu emo ti in ulbunina kap ta ani silai mu hian a ngonga afua a hliam tur loin amuna hian aboral ngal
ama ero chu he van duai da thleng hi ti pat liao ani awangin pulisa thu buai the lut lovin pathian mingin anin ngai dam ta ni atar lanani